就是不知用办下，就是安像通不多也该写，欠我该心，将你甲爱做伴，阮我该叫不就本就听，行到也该勉强，通到也该想，甲爱讲，接来爱说你，欠我该心，我该做啊，将你每离开爱，离条路，爱行为行，爱是叫你来做伴，欠我该心，我该做啊，将你每离开爱，就是爱袂强，就是不知用办下，就是安像通不多也该写，欠我该心，将你甲爱做伴，阮我该叫不就本就听，行到也该勉强，通到也该想，甲爱讲，接来爱说你，欠我该心，将你甲爱做伴，阮我该叫不就本就听，行到也该勉强，通到也该想，甲爱讲，接来爱说你，行到也该勉强，通到也该想，甲爱讲，接来爱说你。假如上帝要甲愛同在，上帝也應該安排。你也要來見大我生命，一切本愛要希望，愛要要到見不熱烈。也係因為要上帝介愛，愛有吃到見不熱烈，因為要上帝祝福愛你，感謝你主耶穌，以耶穌係安好，別別對愛要係安好。耶穌上帝要甲愛同在，上帝也恩愛安排。你也要來
要戰善冇嚟陣會做，要獻賜冇嚟陣會做，係要是破朝陽搬住耶穌上帝。哈利路亞！自家鬆小企起來，自家嚟禱告，親愛嘅天父，在耶穌基督名，感謝一個恩典，感謝一個安排本愛到啥，所以見當照，愛到啥能夠來到你，又切切來見拜主，又切切來喜樂，你係主嘅恩典本愛到啥，所以見當照那，愛到啥熱跳心來到一個面前，但愛到渴慕嘅心來到一個面前，愛到係小嘅企起來讚美你，愛到係求嘅打開來去見拜主，去感恩對主，感謝你主耶穌，愛到啥相信見當照，上帝能夠做善者，見當照，上帝提放滿。要發生本每日集一個成人見當照來計，感謝你主耶穌上帝，善靈嘅交託本以一個智慧，嚟到相信，嚟到熱天得來一個福氣，熱天得來一個恩典，即刻準備好，即刻切切嚟講，阿門！破事本主耶穌上帝。
cũng ngay đâu thấy thật nha cái phố không còn nha cái phá nhé nhưng với nha cái phá nhé cũng ngay đâu chén thật tàu thật xin cái lũ tại ngay đâu xin đi cái lũ không còn nha cái phá nhé ngay đâu thật tàu trắng cùng gia su kỳ cùng anh nha ngay đâu cảm ơn ngay đâu tàu tàu thì ca chuẩn bị nhạc xin cho không được cái phá nhé thì ca sẽ lại cảm phọ xíu bên đi ban cầu tùy trong co gầy á là phọ xíu bên ra cái phọ nhiên xong rồi còn phá phọ xíu chuẩn bị dáng amen Shalom. amen nah bình an Pada hari ini kinh phu nhít kita sedang merayakan thì cả kinh chúa kelahiran Tuhan Yesus. song ti Giêsu Kitô xuất sẽ Kita percaya bahwa Yesus telah lahir di dalam kehidupan kita. thì cả相信Giêsu Kitô已經出世了在自家嘅身法中嚟 Kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia? ทำไม上帝嚟到世間啲呢 Dia datang, dia membawa terang bagi setiap orang. 佢嚟佢帶光本每一人 Sebelum Tuhan datang, 上帝猛要嚟之時 dunia ini penuh dengan kegelapan. 呢個世間黑暗 Tapi waktu dia datang, 但係當佢日嚟時 terang itu ada bagi kita. 呢個光度要本世界 Di mana terang itu ada? 每啲要光 Terang itu ada di dalam setiap orang percaya. 個光度係要本每一人相信佢寫喺內中嚟的 Ibu bapak mungkin ingat ya, 隆重兄弟姊妹可能你未很記得 waktu mereka menjejeh jangkau jiwa, 當即刻出去傳福音俾人聽之時 misalnya Ana, 比方嚟講安娜 dia selalu akan berdoa seperti ini. 佢思想安樣禱告 Tuhan, 上帝 aku buka hatiku. 我打開我嘅心 Aku undang Yesus masuk dalam 我 hatiku. 請耶穌落我心中 Menjadi Tuhan, menjadi juru selamat. 做我嘅上帝做我嘅救主 Ibu bapak mengerti nggak artinya apa? 兄弟姊妹們知冇嘅意思 Perkataan yang sederhana. 你按思想嘅法講出嚟 Tapi waktu ibu bapak berkata, masuklah dalam hatiku. 但係當隆重兄弟姊妹講落我心中 Saat itu juga, 當計熱下 terang itu ada di dalam 個 kita. 光照落到人內中有 Kalau terang itu ada di dalam kita, 係講個光要在時間內中 sekalipun semua kelihatannya itu gelap, 雖然自己看到隆重很黑暗 bukannya gelap secara yang kita bisa lihat dengan mata, 咩講到暗像時間目珠看樣嘅暗 tapi gelap secara roh. 但係暗在靈呢嘅方面 Dunia ini terdiri dari apa yang kita bisa lihat, 呢個世間都係從自己有看得到嘅 tetapi ada satu yang kita tidak bisa lihat. 但係很要熱計在靈呢方面自己看唔到嘅 Nah, itu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. 嗱，家就係上帝並在自己嘅心中度嚟 Jadi terang itu sudah ada di dalam kita. jadi結果呢個光已經要在自己嘅心中度嚟 Dikatakan seperti ini. 就係讓人講到 Yohanes 8 ayat 12. 約翰8第12節讓人講 Maka kata Yesus, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. 所以耶穌講按到人聽 Katanya, akulah terang dunia. 佢講我都係世界嘅光 Barang siapa mengikut aku, 係唔係人聽我 ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, 佢唔係行在暗路裏沙 melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 但係佢要光嘅生活中生命中 Dalam kegelapan dunia, 在呢世間暗嘅 kita perlu terang itu. 即係需要呢個光 Terang itu Tuhan berikan di dalam kita. 呢個光上帝搬在世界地度裏 Waktu terang ada di dalam kita, 當呢個上帝嘅光要在世界地度 dia bisa memberikan kepada kita pengertian. 佢能搬世界嘅明白分明 Yang ini kamu tidak boleh lakukan. 呢你唔好做佢搬世界分明 Yang itu kamu tidak boleh lakukan. 家世界唔好做佢搬世界地 Sebelum kita kenal Tuhan,
是個猛要説上帝之事， Kita mau main judi, 是個可能要盜接骨， kita pergi ke tempat pelacuran. 是個係個唔好嘅地方， Tenang-tenang aja kita. 是個去到摸上蛇甜甜。 Tapi begitu terang itu ada di dalam kita. 但係當家嘅耶穌嘅光要出是家嘅內中， Dia terangi itu tidak boleh dilakukan. 個光有本是個免拍加合作嘅唔合作。 Tapi saudara terobos terus. 但係兄弟姊妹親過去， Saudara tetap main judi. 兄弟姊妹肯半要賭， Saudara tetap main perempuan. 肯半要救妹仔。 Tapi rasanya sudah berbeda. 但係佢嘅指導嘅方式唔相同樣。 Waktu saudara masuk ke tempat pelacuran. 當你去呢個機唔趕， Saudara ngerasa gini. Duk, 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 duk. 呢個心中的噗噗噗噗。 Dulu enak-enak aja. 望至希望要上帝方面是個似到甜甜， Dulu waktu saudara main judi. 望拜是個搞賭， Saudara enak saja. 似到摸上蛇冇問題。 Tapi sekarang waktu saudara sudah mengerti. 但係見下是個分面， Saudara main judi. 是個賭， Mungkin saudara menang. 可能兄弟姊妹爭， Tapi malam itu saudara nggak bisa tidur. 但係個臉暗你細目唔 Saudara 落到， takut sekali. 是個似到心中你就話驚， Terus saudara berpikir seperti ini. 然後是個兄弟姊妹notอันยัง， Aduh udah 10% buat gereja aja. 阿到ngay 標準10%善堂， Manusia bisa disogok. 人類可以是個大小爭， Tapi Tuhan tidak bisa disogok. 但係上帝冇好大小爭。 Itulah yang disebut terang itu ada di dalam 家 kita. 就係講個光要在是個內中， Terang itu juga berguna. 個光十分用處。 Waktu kita masuk ke dalam kekekalan. 當時個日落遠人嘅地方， Setiap kita pasti akan dipakai Tuhan. 每集是個漂天上帝用是個， Akan ketemu Tuhan satu hari kelak. 要日是個漂天遇到上帝。 Walaupun sudah lama saya tidak pernah pergi ke Selakau. 雖然我按橋冇去門頓嚟， Tapi saya selalu dapat laporan. 但係我時常要得到報告， Ada beberapa orang yang sudah meninggal karena tua. 要記者已經進天堂了，是上帝嘅。 Ibu bapak tahu nggak? 兄弟姊妹知嗎？ Waktu kita pergi menghadap Tuhan, waktu kita tiba-tiba napas kita berhenti. 當時個係向上帝，三時個嘅係吞嘅嚇， Kita akan pergi melewati satu jalan. 是個係透過一條路。 Jalan itu gelap, ibu bapak. 嗰條路黑暗無天，兄弟姊妹， Saya tahu ini. 我知啦， Bukan karena kesaksian orang lain. 咩人做出嚟見證， Saya pernah ngalamin. 我是經過。 Waktu saya usia kira-kira 17 tahun. 當我大約是17歲嘅嚇， Saya mengalami masalah yang berat. 我經過一隻暗痛苦嘅問題， Karena saya belum kenal Tuhan. 因為到我認識上帝。 Singkat cerita, saya punya obat tidur dari teman 咁 saya. 當你講我要一個食嘅藥食嘅藥水木嘅， Saat itu saya mau bunuh diri, mau minum obat tidur. 當嘅熱性嘅其實食一個藥。 Belum saya minum, tiba-tiba saya tertidur. 我望要食嘅藥是生嘅水落口， Dalam keadaan saya tertidur, 當我吹水落口嘅啲， saya tahu itu bukan mimpi. 我知嘅未夢未不夢， Saya merasakan roh saya dicabut dari tubuh saya. 我知道我嘅臉盤嘅無線嘅對出去， Saya bisa lihat saya lagi tidur pada waktu itu. 我嘅臉能看到我嘅肉體嘅水母， Kemudian saya jalan di satu lorong panjang. 然後我行嘅長嘅路途樣嘅， Itu gelap sekali lorong itu. 呢嘅路樣嘅暗嘅路，一條巷樣嘅， Dan itu cepatnya saya berjalan seperti kecepatan cahaya. 嗱呢條巷嘅行前猛行人去， Waktu saya berjalan di dalam lorong itu, 當我行呢條巷樣嘅。 itu adalah lorong penuh dengan ketakutan. 嗰條巷道，即個行道阿長知道不驚， Penuh dengan keputusasaan. 即個知道灰心， Penuh dengan penyesalan. 即個知道當後悔。 Tuhan, kenapa saya harus mati?
Songti tamai ngai boy sina. Saya teriak minta tolong. Ngai se tong chi. Tapi sepertinya tidak ada kuasa untuk membawa saya kembali. Tan he liao ji mo ji cái nén đít tay ngai tàu công chọn. Dulu saya belum anak Tuhan. Bong chi si ngai mang to songti cái anak. Tapi saat itu saya berdoa di dalam hati saya. Tan he cái ji si ngai chang sim chung tu li tàu cao. Saya bilang begini. Ngai anyong kong. Tuhan, Songti tolong saya. bong chi ngai. Saya menyesal Ngai Tuhan. heo phơi songti. Saya mau kembali. Ngai ơi tàu công chọn. Saya berjanji Tuhan. Ngai kat nyi chiang. Kalau Tuhan izinkan. He có songti nyun hi. Kalau saya kembali. He ngai tàu công chọn. Saya mau cari Tuhan. Ngai ơi chim songti. Tiba-tiba saya ngerasa roh saya kembali kepada saya. Sa ngai chi tàu ngai cái lin tàu công chọn ngai cái nhục hi li. Saya bangun dengan keringat dan berdebar-debar jantung Ngai saya. hong lai ji sin thai hon ngai sim con tu buk buk gớn. Pengalaman ini yang membawa saya punya hati untuk menjangkau jiwa. Lia cái kinh nghiệm pun ngai ji chak sim ở lại chọn phụ jim lại tài nhìn sin chủ. Cerita yang sama Dịch chọn cái con tàu cái cú. saat suami saya mau meninggal, Tông nga cái chồng phu cô xe cái hả. teman saya Ibu Ima yang pernah datang kemari, Nga cái pen jiu cái cha ibu iman sit lời li ai. dia mendapat sebuah penglihatan. Kia con đó dịch cái con này chín con. Ada satu lorong yang panjang. Dia dịch cái chong cái hong. Suami saya lagi bingung mau cari jalan yang mana. Nga cái chồng phu jadi enti ai chim bi theo lũ. Tiba-tiba dia melihat ada di ujung jalan ada cahaya terang. Sa cái con un hong mấy un tít dù cái con xiên. Karena itu Ibu Bapak, Jim bị to ca hiung thì chỉ mày món. kita perlu terang Chỉ cả si giàu lia cái con. sampai nanti kita ketemu Tuhan. Tao chỉ cả nhí đó song tì cái si heo. Terang itu yang akan mempertemukan kita dengan Tuhan. Cái con sẽ tại chỉ cả nhí song tì. Betapa menakutkan mati tanpa terang itu. Kita tất nhiên kiang hay con còn cổ xe mô lia cái con suy chỉ cả. Yang kedua, kenapa Tuhan perlu datang? Thì nhí đấy con tâm mày song tì si giàu lối na. Karena dia datang membawa damai sejahtera atas dunia ini. Jin bị to cái lối tại lia cái bình an pun lia cái xe cài. Di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14 Saya lihat cái Luka phụ Jim thì nhí trong 13 tiết. dikatakan seperti ini. Chủ hệ nhongin con đó. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu Sa yang hat che kat lia cái thiên sĩ con đó. sejumlah besar bala tentara sorga An thầy chín thiên thông thằng cái pin ma. yang memuji Allah, katanya. Khi con tôi hệ chân mì chủ. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Song ti cái con dung xây tặng co cái con dung. Dan damai sejahtera di bumi Chủ hệ xe kiên đi cái bình an. di antara manusia Xây nhìn lưỡi cái phong miền. yang berkenan kepadanya. Chủ hệ song ti hấp gì cái. Jadi jelas firman Allah berkata, Jadi dia sit pun xin chủ lia cái song ti cái phá nhi chọn chốt. damai sejahtera di bumi Xe kiên đi cái bình an. di antara manusia. Xây nhìn lưỡi li tiết cái phong miền. Jadi bukan semua manusia, Jadi mẹ lung tung nhìn lưỡi. tetapi di antara manusia Tan hay du xây nhìn lưỡi li tiết. yang berkenan kepadanya. Thuê song ti hấp gì cái. Siapa yang berkenan kepadanya? Hay mày nhìn hấp gì pun song ti na. Orang yang percaya kepada dia. Thuê song xin song ti cái nhìn song ti hấp gì. Apakah itu damai sejahtera, Ibu Bapak? Cả hệ cả lia cái bình an mà. Dalam bahasa Yunani, Saya lihat cái Yunani phá. damai sejahtera itu adalah shalom Dia cái bình an thuê còn tỏ lung tung bình an. atau airin. Airin ya hệ còn tỏ bình an. Makanya ada banyak orang menambahkan anaknya Airin. So yi an to nhìn an kia cái xe phò cái miếng an tỏ bình an. Itu artinya damai sejahtera. Cả chú hệ gì si còn tỏ bình an saya cái sim chung. Nah, airin ini artinya Ibu Bapak, Dia cái airin tu hệ còn tỏ bình an cái phong miếng lung tung hung thì mấy. tenang di tengah badai. Saya yêu phong chiến yêu痛苦yêu mun thế thì cái thiện cái sim. Kalau kita bisa tenang, semuanya oke, semuanya beres.
係講是間能夠天嘅心窿總度 Itu bukan damai. 透動， Itu bukan tenang dari Tuhan. 咁唔係上帝嘅禮嘅安全平安， Tapi kalau tenang dari Tuhan, 係講上帝嘅禮嘅天嘅心平安嘅心。 sekalipun kamu tidak punya uang, 雖然你冇錢， sekalipun mungkin suamimu baru meninggalkan kau, 雖然你嘅丈夫殺人病hết你， tapi damai itu menguasai kita. 但係你上帝嘅平安控制自家。 Waktu suami saya baru meninggal, 當我嘅丈夫正過世嘅下， rasanya sedih sekali. 遲到安足心， Kita kehilangan 即咁冇hết 35 tahun pernikahan kami. 35年嘅到聯婚結婚， Tapi keadaan itu tidak terus berlangsung lama. 但係呢個情況唔係講永久， Karena langsung kuasa ketenangan itu mengalir atas hidup kita. 因為到呢上帝嘅平安控制我嘅心中。 Seperti ini Ibu Bapak. 像安樣因啊，兄弟姊妹， Kalau saya pelayanan di Kalimantan Timur, 係講嘅侍奉在東家安沙 di sana jarang yang ada listrik. 啊，安沙安守講到要田火。 Jadi listrik cuma dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Jadi cái thiền phó chung 5 điểm 5 chiều theo theo 9 điểm 5 âm. Setelah jam 9 malam dia mati, 9 điểm âm dân heo cái sĩ phó leo bu phó leo. dengan sendirinya Tông kỳ trị ca tân giá. berubah masuk ke diesel. Cái biến lọ cái cha theo cái phong miền cái thiền phó. Jadi gelap cuma sebentar. Gelap cuma sebentar. Jadi âm diệt hati. Kemudian langsung terang lagi dengan diesel. Dân heo sang hả thọ cổ kia cái cha theo langsung cong hì lấy. Seperti itu di dalam Tuhan. Che chiong nhong ngin che song ti li miền. Tetap tenang di tengah badai. Bun bun yu chặt pin on cái sim tông thì cái yu mun thi gì gì. Waktu kamu menghadapi masalah, Tông nhí tùy phụ dịch sẽ để mun thi gì gì. kamu bisa takut. Nhí nên khó nên phải kiêng. Tapi dalam waktu sekejap, Tàn hệ tông dịch hạ dịch xéo xí. ketenangan itu menguasai kita. Cả cái pin on thiến cái sim nên kiểu khung chỉ cái sim chung. Waktu bulan Oktober, Tông cái ship nhất cái hả. saya pelayanan ke Kalimantan Timur. Ngày si phùng xoay tung ca cái xã. Kita naik perahu ke Tinting. Naik perahu. À, cho son. Perahu kecil. Sẽ cái son. 8 orang. Bắt xa. Sungai Mahakam. Dia cái Mahaka Cong. Airnya deras Cả sekali. cái suối ship phun kíp. Kalau perahu terbalik di situ, Hệ còn dia cái son biến trần lấy thấy cái lại cong. jarang orang yang bisa selamat. An sao nhìn hiểu tết kiều đó. Karena di bawah Sungai Mahakam airnya muter. Jin bị đó thấy lia cái Mahaka cái cong suối thấy cái tài hạ cái tin. Di mana itu kejadiannya Ibu Bapak? Thấy à bị tít phát sen á. Perbatasan dengan Malaysia, Sarawak. Chú hệ cái xiên cả lia cái Sarawak cái xiên cái Mân Thắng. Itu di atas sekali. Cả chú hệ an cô cái tít. Pedalaman sekali. Ship phun sang cái thị vong. Jam 7 malam, Ship điểm âm. perahu kami bocor. Ngay tới cái son lẻo khung. Teman saya berkata kita 8 orang. Ngay cái pen yêu còn chỉ cái bắt chặt nhìn lý. Bu, perahu bocor bu. Bộ chỉ cái son lặn khung. Saya sudah tahu memang perahu bocor. Ngay sa phun sang ti leo le son yêu khung. Tapi gembala di belakang sekali, dia ambilin air, dia buangin terus. Thành hệ cái bài hơi mũ si kiềm tàu dia cái sop macin mang eo dia cái suối. Tapi makin lama makin banyak itu air. Thành hệ giật lấy giật kiểu cái suối giật nên. Semua orang panik. Lung tung nhân chi tỏ nhong in hạ tỏ nhong in. Waktu itu rasanya tuh rasa takut itu menguasai hati, rasa tenang itu menguasai saya. Trong cái sự tiết kita kiang hàng ngày chiều dụ cái pin on thiến cái sim khung chi nga cái sim. Saya bilang sama Ibu Ima, Ngay cả dia cái ima ibu con. tenang mak. Piong thiền lai mà. Dia bilang gini, Khi anh nhong con. air udah masuk bu. Dia cái suối lọ son leo bu. Karena saya duduk di atas papan, jadi saya nggak tahu itu bocornya seperti apa. Jin bị tàu ngay cho xong đi piong tặng đi tết. Ngay tí cái suối leo lọ trong nhằm bán nên chiến con. Dalam keadaan saya takut, Trong cái ngay chơi kiang cái chiến con cái tết.
Tuhan ingatkan saya. 上帝提醒我， Begitu banyak janji Tuhan dalam hidup saya. 按到上帝唱出在我嘅生活中， Yang belum terjadi. 冇要發生嘅， Karena itu saya tahu saya tidak akan mati. 因為到加我啲嘅猛事， Semua gelap. 攏總知道暗， Kiri kanan hutan. 左邊右邊都山， Kita cuma berseru, Tuhan tolong kami Tuhan. 即刻切得單唱後說上帝幫助我到人， Di Sungai Mahakam tidak ada perahu jalan malam-malam. 在呢個馬哈金嘅講冇要信行入步頭嘅， Tapi waktu kami berseru kepada Tuhan. 但係當我到晒寫上帝之時， Dalam hitungan menit 在上幾分鐘之。 ada cahaya senter dari belakang. 要熱嘅天空嘅光線在背後嘅嚟， Kita bilang speedboat datang. 即刻講呢個將神背上嚟， Tapi kita berpikir 但係時間率 kita berdelapan. 即刻8人， Kalau speedboat penuh pun 係講呢個將神掹嘅男人， dia tidak bisa tolong kami. 佢唔曉幫助即刻， Ternyata yang datang itu longboat, saudara. 話掹啲呢類嘅個體嘅神， 2 longboat Tuhan kirim buat kami. 2條呢個體嘅神，上帝寄來本嘅到人， Itu longboat besar sekali, Ibu 啊 Bapak. 呢體呢神安排， Dia nggak pernah jalan malam. 佢實際唔實行入鋪頭。 Tapi 2 longboat itu diutus Tuhan menolong kami. 但係啲兩嘅提神，上帝派嚟幫助我哋， Terlambat 5 menit saja 吃慢5分鐘都好， kami akan tenggelam. 我哋出潛去了， Celana saya semua sudah basah 我 semua. 哋喺個窟窿中攝去了， Kemudian kita bilang, tolong, tolong. Longboat datang mendekati kami. 然後我哋講幫助我哋，幫助我哋提神嚟到我哋嘅身邊嘅， Mesin dimatikan. 呢個插頭撳hết， Karena kalau mesinnya itu bisa membuat longboat kita punya perahu goyang terus. 因為呢個插頭係講冇撳hết，俾咪即刻嘅神走嚟走去，個水震間呢， Dan begitu dia mau mendekati kita, 啊，當佢ขึ้น呢個提神ขึ้น我哋晒嘅下。 saya baru menyadari longboat itu tinggi sekali. 我正想問啲呢個神安哥， Dan kita di bawah sekali. 即刻都安矮。 Jadi posisi sudah mati mesin. Jadi呢個情況，我到呢個下頭檢視了， Longboat berusaha mendekati kami. 呢個提神佢用功嚟勸我哋啥？ Dia sampai keluarin badannya orang itu. 佢 Keluarkan badannya untuk mengambil kita 佢 punya perahu. 嘅無線就出嚟，讓人笑起來，叫我哋人。 Dan Bapak gini tangannya gini. Saya berusaha tarik sampai itu perahu mendekat. Karena saya posisi pas di dekat dia. 啊，聽樣嘛，真係神勸呀！ Begitu perahu mendekat, 當個神一下勸嚟講， saya harus berdiri untuk naik. 我企我上， Bayangkan perahu sudah bocor. 你似上下個神都流空啊！ Motoris dia tetap duduk. Motorisnya tetap 呢 duduk. 個嘅人打啲神嘅人，半半嘅抽人。 Tapi kami bertujuh langsung berdiri. 但係我切實馬上起上嚟， Wah, air mulai tenggelam. 話呢水開始潛out， Ibu bapak tahu nggak? 兄弟姊妹們啊，耶穌啲嘛， Biasanya kalau saya naik perahu, 熱上思想講我搭上， semua pegangin saya. 路仲人班我， Tapi pada saat seperti itu, 但係當計熱事嘅情況， Tuhan beri saya keberanian. 上帝俾我一減嘅心， Tuhan beri keberanian untuk Ibu Ima. 上帝俾一減嘅心呢，ibu Ima， Saya berusaha ambil itu perahu atasnya ya. Saya ambil seperti itu. 我前文用功嚟搭呢個神蛋糕嘅， Terus saya bilang begini sama orangnya. 然後我隔嘅人人用人講， Bapak maafin saya ya Pak. 爸人用我呀。 Saya ambil bajunya, saya bejek, saya naikin kaki saya. À, kita yang tuyia ke sam, kita jangan jadi. Bayangkan tuh susah sekali, itu tinggi, saya mesti naik seperti itu. 你去想啊，個按光嘅前萬用功啊，上帝嘅 Begitu saya naik, 當用人嘅熱上， saya berdiri di sini. 我用氣人，
Yang satu kaki saya di sungai, 一隻嘅腳吹嘅鋼雞， yang satu di perahu. 一隻腳去吹上島， Ternyata begitu saya melihat dalam keremangan, 猛啲嘅看嘅到， itu perahu dalam sekali. 佢嘅上岸簽， Dan saya harus turun perlahan-lahan. 我係慢慢下， Singkat cerita, kami semua diselamatkan. 簡單嚟講嘅到窿中嘅， Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. 上帝幫助前家唔是要踢慢， 5 menit saja 5分鐘就好， kami mati semuanya. 踢慢嚟講嘅到窿中時潮， Di sini kita melihat 所以啊，你前家看， kita punya Tuhan yang dahsyat. 前家要強太恐怖嘅上帝，簡單 Dalam 嘅， keadaan seperti itu, 所以啊，樣嘅情況， Tuhan menguasai dengan tenang. 上帝能夠控制前家田嘅心。 Begitu kami semua masuk dalam perahu itu, 係樣當嘅到窿中落嘅條提山， tangan saya dingin dan gemetar 我嘅小冷係前進。 sampai dipegangin sama ibu-ibu. Nga kata ibu-ibu pangasyo. Tenang ibu, tenang. Piang tinay ibu. Tapi saudara tahu nggak? Lung chung yung tisi may tima. Anak saya tanya. Nga kay anak mun ngay. Kapok kan? Bui to mang, kiang mang. Udah tua-tua nggak tahu diri. Lolohan ti tansa sinti. Saya bilang sama anak saya. Ngay kak nga kay anak kong. Nggak kapok. Mbay kiang, mau bui. Anak saya berkata seperti ini. Nga kay anak anyong kong. Mama jangan kayak jagoan ya. Ama mo chido dia jin hiung nga. Saya cuma mau katakan kepada ibu bapak. Ngay chu he tan siang kong pun lung chung yung tisi may di. Waktu rohku Tuhan ada di dalam kita. Tong nga kay lin song ti yu choy nga li tup. Kita berjalan dalam panggilan Tuhan. Jika hang cai song ti saya jika on pai jika Dengan kekuatan tangan Tuhan. hang ka song ti chien nen cái song ti cái lit yang Apa yang menjadi pergumulan ibu bapak hari ini? he ma cái hyung ti chỉ mai si to tùy phụ cái kinh phu nhít Dia akan tolong kita cái dịch thiện bài to lắng jika tepat pada waktunya. chun si cái si jet Kenapa? tâm mày na Karena terang itu ada di dalam kita. yin bui kia cái công yu chai jika cái sim chung. Amin, Tuhan Yesus Amin. memberkati. Kita akan berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Ngày lai nha cái miền thiên song ti Kami percayakan kuasa Tuhan. ngày tao sa xiong xin song ti cái nén lit Tidak ada satupun janji Tuhan dalam hidup kami mo dịch cái song ti chiang chut pun ngày cái yang akan berlalu dan tinggal lenyap. anyong ko het mo het Karena Tuhan berjanji yin bui do song ti chiang dan Tuhan menggenapi song ti dịch thiện tập jin chut lai setiap janjimu. mỗi cái ni jin hi chiang chut cái Hamba berdoa pada hari ini, phụ nhân tao cao kinh phu nhít di hari Natal ini, sai lia cái sin tan cái nhít terang itu ada, lia cái công yêu menerangi setiap jalan, công pun ngày tao cái lũ thu menerangi setiap keluarga, con chào ngày tao cái cá thiên sehingga mereka melihat vì liệu khi tao khẩn bahwa mereka punya Allah yang hidup. thì tao yêu sang cái song ti Dalam nama sai Yesus, giá số kỹ tụ miệng kami berdoa dan mengucap ngày syukur. tao tỏ cao cái cảm ơn Amin. Amen luôn dùng tận phụ hế Amen là còn nên mà yêu xin lấy cái hiếu thì chỉ mấy kinh phu Amen kinh tông chiều cái song ti cái thọ cái công bùn nhà cái sim chung tụ cái vì mẹ phép nhiên xin lấy cái vì cả chơi song ti里面钱下hiếu thì chỉ mấy那hiếu thì chỉ mấy牺牲lấy chi phí cái ya song ti cái công牺牲要chơi自家嘅心中Amen嗱自家見到等到去聽一個報告我係呢一個嘅記得我講龍仲用節時咪聽21號嘅詞彙都係聖誕自家建築聖誕要係啥生日係啥生日假數生日日上自家要親切朋友生日搶自家冇意思咯，有乜嘢？冇意思哈，唔敢冇意哈。那21號假數生日聖誕搶隆重人嚟，冇嚟，因為到到過節，
到啥钱，係524個節，也524對耶穌，耶穌生日，一天之間524對主耶穌，一天之間愛來，他就嚟了，阿門。你冇看到乜嚟啊？看到乜嚟？第二，我見主耶穌嘅生日，哈利路亞。個節做個節，耶穌生日，一天之間嚟建築嘅，阿門。因為耶穌嘅光要在自己嘅心中，自己建築耶穌嘅光。呀，見到自己嚟聽下報告。時間設計來半奉獻，弟兄姊妹奉獻業來善風道氣，神會指示弟兄姊妹奉獻業盡相道氣，在背每屆。客家聚會每日拜六4點，青年少年聚會每日拜六6點半暗頭。設計善堂要2年聚會禮拜日，第一堂9點，第二堂6點暗頭。上帝祝福睇設計。哈利路亞，世界企人嚟。三天我哋講嘅今日講講一千節可以講講嘅講嘅嚇。嗱，講幾多嚟，講幾多嚟，因為我自己做節目，自己又要咩要 sit 到啲啊。記得嚟講一及一啲，記得嚟啊。嗱，我想睇自己落一下，自己撳了先鋒，自己嚟帶自己嘅奉獻，自己聽下自己禱告。我親愛的天父，感謝你見當照我到咱大家嘅奉獻，出係上帝嘅恩典，同埋到啥，係耶穌基督嘅名親向你哋奉獻嚟做主嘅工作喺人哋，感謝你主耶穌自己嚟結束一切。一個信念，今日當我到入肥業一轉，我到相信要看大家都轉嘅步平平安安，兄弟姊妹們，自家企向朝禮，上帝嘅平安，一個光，一個愛，要充滿落自己嘅心中，所以一個愛安排嘅獻出本自己啲以死復活，為了自己得到最好嘅恩典。信念唔係離開個兄弟姊妹，時常要走自家去得勝嘅路，因為嘅光要在自己嘅心中，在耶穌基督嘅名自己感恩，自己禱告，自己切切嚟講，阿門。多謝你聽我。